Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omurigereria bw'egeteseni y'Ensoko n'okwegena kwanenga weekend yaumbiye koirete nainde na kwariganire asogocha okumanyia amaya aliagenderete gokorekana ase chinsemo ao imense ito ya Kenya boigongo gusabanga ogendere gutubwatia ase mitandao yaito Ensoko TV, ensemo ya YouTube, ase ensemo ya Facebook, boigo na Instagram, boigo no mutandao o X. Omwacho murigereria nkorokunga Edi na Mura kabeyange nkumanye. Mwanasiasa kurase wodi ya township imeye county ya Nyamira Jeremiah Mumanyi nigasabira abasae besokie kubwata chikura bosio bumuruberio umas registration oyo gochaka lituko lyankyo Jumatatu ekerekyo Mumanyi niga momochiri mu MCA o township Duke Masira asumuruberio yebwo koena na Chiombe asasabire Kiombe gegokora obutuki koroto tagose Chiombe chyo akorwa nchiria chiabonerete kuruegwa ne serikali ye county gwetera segetabo kyoboremi. Maria tangoro kwa Jeremiah Mumanyi kurege nyoro gya tente Nyamira Township Ward oyo leneganga yokoligyobo MCA wa Nyamira Township Ward kam 2027. Ndroche IBC ngo chakiere oboliki wechikura obwaki chikura gochakira tarehe 30 eyere wiki eyere bosio igona alenge ote y'abantu baminto mwesokia sobonge ochakira abasae abangina nabagaka mwesokia sobonge tubwate chikura tokotema kuri county chinde chonsi pia abasae besokiri batebire kera umuntu akona kadi. Je, wewe uko na kadi? Kama unaleta maenderase ward yaito kera umuntu atwale kadi yae ochakire wiki yegocha bali bachenjeti chikadi cyabo bakawo ni chikura cyabo go cyase babonete gochya na basabire toiranie chikura cyito go chanka eline tole to bonchoreria ase ward yaito township toiranire maega sana aba MC abaito atomete go chikadi igo bagenda bakorwana chisegi ne chisegi chiri abantu baminto no bosi barenge kwerigeria abantu aba MC twachorete go chigari berigeire obosi for their personal interest batabwat interest y'abana inchi igo around yeye ono tosokoligereria omo MC oito no nekero gabwate kigo bageni atara maendeleo kyobo majority chief whip koligereria omo MC oito Duke Masira ekero geria abwate gie assembly gali kyobo majority chief whip ekiarenge apagaining power aratoretera maendeleo se ward yaito aba MC go barotina egasi ya mosinyire bakamorusi oro bagakira ujikia bonyoru ono rende gakenya kurwa assembly yoka oborai bwasinyire kane ward yoje kunyara yonsi omo MC oito aba MC twachorete actually na bono township gototebe omo MC Duke oito twamoire emiaka 10 lakini akalekana gabwate nchare ninge kazi wanya korora chisegi impeachment nini lakini tari kena atakete ne osino mo gavana nini nere gasi yasinyire aba MC abandi toro chi ward chinde amaendeleo igarororo lakini tenenango mugambi totoina naki what have you done amangana concerning ejipara amangana concerning eji street rights nkigwa kolere kiamano atebe for the last 10 years na kolera abantu batawnship amaendeleo naya and this is my plan for the other 5 years. Magega yo musacho yomo asamarieta ugari urangi w'emyaka 35 nomo uyu bwatobokongo bwa kebongo kweruta asorocherwa gucha imeyebunga ya kitutu masaba na kubora kurarya buri tukoria Jumatatu wiki yaita nigo muberoye utokire kanyimbo ibere kakwenekia ayo mugambi w'echinsemecho Charles Nyauga nigatebirenga bonenka yaye yatwariro mwese magega yo kurigyo muberoyo asigeka kyamatukata na itire Muraba iriongubo muraba igake nyorukia kanyibo 2 center chena nyorira abana bakundangeria kenare narengenga unege twikere roche bonoze n'umuntu natirimuka bwango sana gocha natetigando rengo kana ikina chikuligire naro kuri n'umuntu nayenda bakange kabisa kena ikange aja kuri n'umuntu uramporto koboko iga nateba murate beti sikia
na bwango buna kero mugambie sub chief Joseph na moro na matebi na iwo mwana uri osirite otokire na kira ni kira ni officer nere na matebia mwana uri otokire bwana mata ya seigo mwana buna asirite kuchakira Jumatatu paka jiro ikabono iga nyasa okonyete ana yajite kumutanga rekanyo bansimuchoge ndieki twabere tokorigio moyo korumuna agwete roche egwikeri aetete lakini sasa igona renge kanisa chibu gichana okonga keresimi binga genda baka timo bakungubo umwana uri ino otokira maene nabo twasoka abantu twaiga twanyo na kurwa twari aram ngwira amino ka kona ran to borangete oche na pitisa na ranera origereria post ya akorora oganyete toro ranki yakoba ngoro ku Charles Nyaunga jibu internet we location ye otonyorete report on Monday ngomo muroyo gure roje no muro na bwate problem yo bongo ikakanyobwa chakire koruchana tokaigungo gure roje since then origi gworo thuru abantu bamenyete roja nonye muisonde abantu badisata Mbaika igoro mu county commissioner no arenga bakomo deputy county commissioner serikali yonzi yabeira bagambe no bamenyete roja abantu bekenyurege no bamete roja tunashukuru azerero iganya sawo igura masabali abantu bamekiri twajire konyoru mubiro oyo kore roja ado tunashukuru asenge njo twobate mubiro oyo ranyoro chire go Jesu chire ragire tunashukuru asenge njo tokire media asenge njo yo tutarira chasa marieta ngoro kwa Joseph Mukwa injo mugambe bwara wango mwana yo agare na twaro muchando bobongo bwangoiga kairunya gitare twaka ubwenire kumbeta jitu kugenda itukuria Jumatatu na baguroche mpaka gwikira rero ekero na nyoro esimi kurwa somo gakungubo gontingu muntu na ruriroche gwikira ekero twamanyore na bombete nyina limbia sabantu bekinyureka abantu baito bonse ne tangase ko ndi sabana inji amaje bunara mange roje mo basa ko tema gutamboke sobora ruroje ngambuli buya Umuseneta we kaunti ya Nyamira umusiko kongo mugeni oikeranire ase kanisa ya Rengenyo asasangire nabegenwa okongo nigaburira barayi amuna bananchi kubwaterana na gutwaririo girimo eliyo banyare kwekerania magenderero imeye kaunti iyo kwito bwato mu president otarigo tagarara buye kanisa garego kwana but injensi gebe kanisa catholic kiarani no mo kwana pakense ya tagarara no ine president krei gurenga kanisa ya catholic ya kwani regento ya tagarara ninyo letenga no inde tu abwate shida ya bana babaito bara batokoro ka Gen Z kanisa ya catholic ya sogete siko egakana nga abana baita bake koba so Kristo ko totebie sto bwata magoso serikali bwana ndiko baita ande gatabanga serikali gebe ko goto etagarara abana kibago kwa telebia to igwa abana kimoga teba gosabana igo na boto to tanga na ende na toka monya boto sabera unege sa kyomo gusi na ende ndai to sa fada ranje moto bwate si ese seitania te ko sa imese president wa Uhuru Muigai Kenyatta na ndo USDT kanisa ya Catholic na to bekirete igetange kigari omorere se gotenena ari konge mwigwete gendekyo bona umu president yo yorororo igata getego sikiege tange kyo keruororo buna twaji kolinere gari sondu ose twaji kolinera sotigi akimwanja mangana yu mo wanja ngana inu une kanisa ya Catholic mwisipi totene namo tote bina wanyano mo bishop itoma irura toge ndo bakeseruto tomukani igetange kyo morero karo kitake rusi konge gaki goso bana bagusinga kimawata mutene nenyo moyo moseneto ino kongo mugeni toruane bakegetange igari etene nei konge ikiara tagitone president kegocha egente getangani ikiara ntuto itamagendera gotokonya une jamii omogusi agokonya omogusi ore Kisi omogusi ore Nyamira Waziri w'uburendi bw'ime Muske Kipchumba Murkomen otebire imebereria yatinde kwase chimbera cha Kericho nigo yatindegetwe mamincha yericiko ria koti asemebereyo yaetanitio mubaruria ekoti ya manyete boigo igatinde kwa chinsa cha botuko nigatebire abo bakorete umuruberio yo babekirwe biara ekero botuki bogendererete. I must say here that what happened is not acceptable.
there was a court order for disposal of unclaimed bodies from Nyamira Referral Hospital, and that court order specified exactly the number of the bodies that were supposed to be disposed. It was not supposed to happen in darkness, and the county government of Nyamira, especially the one in charge of that referral facility, unfortunately organized in a clandestine manner a burial that happened here in Kericho in a private cemetery owned by NCCK, and in unholy hours, and disposed in an improper manner because it was being done in a clandestine manner, possibly because there was monetary gain. And also we have now established that the bodies are more than the ones that the court had ordered. The people who are responsible, some of whom have already the full force of the law, and about 6 people are arrested so far, and investigations are ongoing. Complete, I will make an official statement on this issue, and it's important for the disposal of, or when someone has passed on, there's a procedure, information, the support security team of the place where you are undertaking this burial. So like majority leader said here, we are fully in charge of this matter. I want to thank the IG and the DCI because they moved him swiftly, and we have done the proper investigations, and people will be charged according to the law. Murai wikema ya DCP Rigathi Gachagua omomochiri murai wense asogwe sonania ni amate yaye asamubulire gutigana na mangana y'echinka cy'abantu na gukora emirimo y'engencha saba Kenya. Huyu Kasongo nimefinya yeye, analia kama panya imeshikwa na mtego, amechanganyikiwa, amesahau mambo ya Kenya, anaongea mambo ya familia, anaigilia familia ya Gachagua. Alijaribu kugawanya mlima, nikamkataza. Sasa ameshindwa kugawanya mlima, anafikiria atagawanya familia ya Gachagua. Wewe William Ruto, wewe hapana chief, hapana mzee ya mtaa, hapana wa familia ya Gachagua. Wewe uko na familia yenu ya Karajin, kwenda ongea mambo ya familia yenu, hapana igilia familia ya watu hapa mlimani. Mimi nikwambie wewe Mrs. Kamodho, mnasema ati mimi napiga wa mama. Mimi sipigi mama yote, mimi napiga wasaliti. Hakuna msaliti mama na mwanaume. Wasaliti wote dawa yao ni moja, si ndio? Sasa tumetengeneza operation fagia, si ndio? Ya kufagia wo Harambee, Harambee, wasaliti wote. Na mubunge Okiaru Ndindi Nyoro oburire abarai ba siasa batige gwasonania ase kampeni y'abasae eyimanyakanete nga Niko Kadi aseganga yoko yeturubania nigatebire abasae nigo babwate kampeni ya sogucha kwenekia nga babwatire chikura asegetambukero kyogucha gukoleta monchoreri ime y'oburai buri imense ya Kenya. Nigababurire abasae tibateberera konya kwemurunganiria serikali kurende baire egetambukero gyo kolenta amonchoreri niganiko yakwanaya asigikaro kyabaro kyabamura ba Kristo imeye University ya Nairobi. But we also must do something about it as Kenyans. And now there is a process ambayo inaendelea Kenya ya kuchukua kura. Na vijana wa Kenya wamekuja na program ya Niko Kadi. Mimi nauliza hawa watu wako serikalini, because we've been there and we know. The people in government are trying to associate themselves with this program that is coming out from the young people of Kenya so that they sabotage it. And I want to tell them it will not be possible to sabotage the Niko Kadi program. Even me, the young people of the same way you organized yourself in 2024 without any interference with those politicians. Even Niko Kadi, wale wako serikalini, tafadhali, hata kama tunaiba kitu kingine yeyote, tusiibe mfumo ya vijana ya Niko Kadi. It must be let to run organically. And the young people of Kenya, don't be distracted. Please, do not be distracted.
Wacha tuulizane maswali huko mbele kama wa vijana wote wa Kenya wako na voters the voters card, wako registered na wanajihami vizuri kufanya ile wanataka kufanya next year. Na mimi nikiangalia naona kile mnataka kufanya. Vijana oye! Kenya oye! Oyo kabeire umugavana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko uyobo igore umurai bwe kiama kia National Economic Development Party orura bokonyi gochase abonchuliri abakabake asaba maburi arabakonye gwetangana mburi nyinge iyegenderete gutwa imiyomo cho Nairobi. Mama mboga, wale wanauza maharagwe, chapati, wale wako na viosk, mavijana, wale wanauza masigara, tunaona weather ni mbaya na kuna mtu amewakumbuka. So tutawaletea umbrellas, tutatembea kila mahali Kenya mzima kuleta hapa. Leta umbrella hapa. Inaweka aje? Si daenda chini. Inakuja hapa chini hivyo. Ingisha hapo Mbuvi. Lakini ndio kwa nini? Sobe kitu ndogo pia. Leo tumeanza hapa area, alafu bado tutakuja pia mashinani. Pole tu, mambo ni pole. Na bado wakati ya jua bado hizo umbrella zitawasaidia. Si watu wengi wamewakumbuka, lakini sisi kwa njia yetu ndogo tutawakumbuka. Kila mahali tutamwaga hizo umbrella. Mahali kuna biashara ndogo hizo pia nyinyi mujistiri mahali. Sawa? Wale wamama kwa biashara wakuja hapa. Kuja kama kwa biashara. Wamama. Wewe sio nyinyi mama, kama wewe ni mama kuja. Wale wako na biashara hapa. Sasa hii ni kidogo nanunua unga, sio ya biashara. Unga biashara, sio? Unga biashara, sio? Kidogo, sio? Uchumi ni mbaya. Sawa. Samana mwana malago chapo. Thank you. Thank you. Ya, Kenya tatoe Kenya. Mimi na biashara kiongozi. Leo ni siku ya wamama. Pole nani? Pole tu. Pole tu. Macho murireria boigoni gotokumanyigwanga abakingoyo be club kia abasubati kia Lowland Starlets kuruchinsemo cherigoma nige mambia ya lero banyora mu basokano asensemo ya Cheplat korengana no mwaziri bobochenu ya county ya Nyamira Dr. Donat Mogoi nigatebire nga nigo abubonsi 15 bairwa asenyagitari rifaro ya Nyamira gati yabo mbatatu banyora chingoma kurende ekerabande baigurirwa na kugenda nka. Mwacho muriri robotueruo noronyora senchera yoboikeranu abwenseyemo yabo tuko abuno tochwekeria chiriboti chumo basolero biyemo nasuku yarigerie goikomo eryo kabeno mu basomu ya elitariane ni dinamura.